Kajingjur bat kajinghap klem sange jong slap kabalane manta lakatu kat ni sngi la sakhi ya kajingtua khando hakikatu kat ni kibenta jong ka West Castle district bat napading kite ki jingja kaba khamjur kadai hasurok snong umli West Castle district kabade ka surok banyai lengba sha umsaw maulang su terter katai ka jingja kala ja next step ka shitarik naitung arja arsaw Hakapon riusi tengi bat kacingtua jongka khando harur katai ka surok kalatap ya kawai kedukan di jingde bat kawai ka kali maurtiban kani kedukan kadai ka long try do ba unisha walang bat ka kongman sidaris lingkhoi bat ka kalipat kadai jong ba direct nongput nakasnong umli bat layathu ba ka jingdon jing embaro hapo katai kedukan kila julalut namal ka khando bat ka kila yolat ban sam sapo ka dukan bat denbok ba katai ka por baja katai ka jingja amsyam ladon breu satya hapo ka dukan lani hapo ka kali usodar ksnong umli uba ibi marngar ulong bakani ka jingtua khando ka surok umli maulang su kala sakhang lenti ba sakut hakaya ka yang kipai ba Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya